Patala whātua tamua lau Samoa Entertainment TV mai e pia, I le whaai unga o le nei vai aso ai usi mai whaafonga. Tala Tuli Leilua le maliu lilo le lia onga o le University o Samoa, tu au maletino, ma le suenga whaanga solo iai, le vai aso nei, le mon mawina mai ai, le abe leo le taavale le Land Cruiser, a le fiongal min stau whaato anga la auli, a le mali atoa, le watea pola tai vau 4C Schmidt. Ile mta upule neina ta wa il famsino sini il famsino ngamawalu Justice Clarence iluma o tusitala o se vaenga o lana fola sanga il maftanga fale o onga a tusitala male o fasala lau taloi nei ile tele o famtalanga o salalau iluma o le social media il nemta upu peita itato tulilo ino mta upulea sa tuwa ia ile Land Cruiser ile moli mawa Samuelu mai tawina le tuwa ia o leisi fai pule o maliwa ia fo ilana Land Cruiser peitai o lo ngā lulu e pēlo ia a Samuelu ia lātou tāpen penanga o wha moe se taimi e wala a wai lea mata upu. Nau tātou fisilingia le fiongan minista ia la au li mafu anga wa awea i leo lana Land Cruiser peitai. O lana ia fo ile nā fasili. Ua mai aisa toa sauninga le fionga a Iloilo Francis e Mosi Pune e whāstuf na walu tau sanga. Ile aso forai lea na nafi. O le alo lea, na a fie se whaalawlawe tau ta vale a o asia siatu I Solomona I le taimi o ta alonga al Pasifika. Le o ta ueli tu lawa leo Solomona. O ta o fia se tangata nu o lalato tunu e luis fulto sangal matua. Ilona so o tanga ili malio lelik pai late. E ui ina wha au leo fau e to o fast full valu o sao nol kom sinam tanga ruenga. O leo mawhale pui a Samoa au apa au longo I Tino Filipo. O lo te tala pele hawa noa mo tangata I talu sanga ai talu. O mai nei ile whai ungol tau sanga. Ai wa lua se fulu leo wha mawai. O nisi o wha manuia ina I se I wha tau sanga I New Zealand. Ai se vaenga o malanga o na ngā ruenga wha vai taimi. O isi o mawa hawa noa I mta ngā ruenga al malo. Ai se vaenga fo I wana nofo o na mafu anga wha le ainga. Sa no le fionga wa pa awal to o fastful valu ali imta maita I leo. Lena wha au waile vai aso nei le stofi na mawola to wawanoa. Ina ua whaasala lau wawanoa leo ia e balu se fulo ni tanga ruenga. Mawhili aile to alima sulfa sa onga e to tono le sulfi tu vai aso. O to leninga ma ua onga peitai. Sa to I wha mamulu leisi to ono. Ona o fufuanga wha ale ainga. Mai le to alima na talo sanga I le awanoa le general manager o le pulenga mlai wa lele faleolo wa fili aile kabinete le solulu. O le vai aso nei. Tu manu wao e Vili fale fatu. O ia te ia whaelonga mawa lunga e awhia le Bachelor of Pharmacy malona Masters in Business Administration. Sa ngā luel fale mai, mwhaasaloane I vaenga o waalele, ma ia wa ayail sili el selau o le whai ngā runga mlai waalele, I le se fulu tau sanga taluai. Ilona whaelonga whaapitoa me tau waila au malona si fiel saunga le mo tangata, ai o le whai ngā runga, o tau fia I nei a vea mapule mlai waalele fale olo. Yo le lima se lau sui o nuu matamaita I upolu masawai I ma fau tua e o atu ito se lau e pe ona whaai loa le minista on tanga rengo tina matamaita I le sunga muli pola ana losa muli o. Ma ia toi whaapula I luma o lana au fono ta atianga o le polkala me o le bloketi miliona ta la ai o le au whai ngā ruenga. E o atu le iwa se lau tanga te whai ngā ruenga o malawa ma I tu malo e lima tasi o le tunu I ana fono whaabai. E silia le lima se lau, sui o nuu matamaita I upolu masawai. Fono fau tua se lau wha apopo ia le afe lima se lau le au whai ngā ruenga I esemai I le se lau o lo ngā lulue le ofisa o tina matamaita I. O le au whai umale nao I lalo mta ngā ruenga tina matamaita I. Ai peita e wha iwai tu malo o whanga solo ai la tau polkalame esemai le tolu o lo o toa lia I le taiminei o no mata upu whaaloto I whale. Ai o tau nuu umai tonu, tala o le tupe ai tu malo lima sultasi e pe on sauno al minista. O le lui tau lava o le polkalame pe on sauno le minista o whanua o lo whaatino ai ofisa. O nā whanua o whaatulanga ai le tupe lua awheta la mo le lisi le masina I le tangata po le ainga e ana I al whanua. O le silu I tau o whaamaumaunga po o lipoti I le whaonga ino tupe. Tala whaai mai Amerika Samoa o tau tau sangai nai nei el kovana le manu pele ti maunga le presidente al maotol senate. E ala ila na tusi o le sovalu te sema mo le whaamaunia lea. O le sunga Solomona vai o le tama au e lua e whai ma whaaton sili o KBC KTV. O ta o el tusi el kovana I to e inoina o le aveai o Solomona ma whaaton o le ofisa whaasalalau. Ta o fo il tusi anga va o le tamali e au fia I le avea
mapu e ata ngā o sia o whaasalaunga ma whaatonu. Na toi tolo pōle i loilonga i whaamaoninga o Solomona e pe ona tā ua le tusi le kovana. Wafu ai lana toi tusi atu le Pristene o Senate. Tā ua le ofisa o Senate na o tātou fasilinia. O taunu watu le tusi peitai o lo umlanga i whafo le Pristene. Peitai na tofia le malo au e lua ya Januari e sa tolu lu o lua tolu ili tofinga whaatonu le tu mau acting director. Ma whaamabai e se ai whaatonu sa iai Aaron Hall. O li putia e le Samoa News le tofia ai e le malo o iei nei a le manu talawenga le susunga au e lua e whaima whaatonu ai le ipasi e le Senate vanga na ai le mauto sui. Peitai na tofia atu iai Aaron Hall i le asotolu o Januari lua o lua tolu tu finga whaatonu ai na toi whaamawai ma tofia atu lo iai le malo au e lua e whaima whaatonu le tu mau le acting director o le KVCK-TV. E whātau sanga ma le ono masina ua whaasala i le whale poipoi se ta maa whaasfulu tau sanga. Ina ua whaamaunia o na molianga i luma le whaamsinonga. O le whai ainga whai whaamalosi se teini titi sfulu lima tau sanga le matua. E iai o na manaonga whaapitoa. Pe ona lipotia le Samoa Global News se whaapea o le neita maa ua whale poipoi nei. E iai lona so o tanga whale ainga ma le teini titi na afia. Ma e tūlai mai fo i le neimata upu i le whaamsinonga. I le vai aso tonu o le sfulu anu aso. Le olo o iei tau mawhainga ia whaititia ma ia te e atu i sawanga te tonu a inga. I whaamamanga le tua leo leona whailoa i luma whaamsinonga. O lea teine titi sfulu lima tau sanga na whaamalu se vai ta ele la tau lava fio anga. I se tase o afiafi. Pe ta i o le mai ai o ngaluenga le tamau a nofo sala nei mai lana whato anga. Na ui mai ai le nofo anga o lo iai le vai ta ele. Ma ia tau mai ai o lo whaamalo ai le teini titi ma ia whaatino ai loa nei ngai o inga whai whaamalosi. Na whailo fo i le tua leo leo e vanu masina. Taluona mai o na tupul whaalawelawi. Ai whaato ali poti atu mata upu le ofisa o leo leo. Ma o se tu na whaalia ai le whaanoa noa tele o le whaamasinonga. Ona o le tūlai mai peo nei whaafitauli. Ai olo o iailo tātou atunu ui polo kalami na ia tau mawhai ai ati nei am whaititia. Ma te te atu i sawanga whaasanga i tina mta mai tai. Wa io ina lea tamala na soli ngā tula fono mai whātau sanga. Ma le ono masina. Leo whaasala i le whale pui pui. Lau Samoa Entertainment TV mai apia, tātou toi whē roi fo i le vai o sa fong. Sha-la-la-la-la, whaamanui ale kirisi-masi. Ua fio mai ole tupu a